Ayah ntar dulu ya, adik ngempeng nih ayah ya. Ayah ntar dulu ya, adik ngempeng ya. Ya, ntar dulu. Nih Rafif. Kenapa nih? Kenapa? Apa? Mau ajak jalan-jalan sama ayah? Mau? Mau dek? Ayah ntar dulu dek, ntar ya. Adik lagi buka sarung ayah. Mau mari? Adik? Ada Rafif. Hah? Kenapa? Hah? Ada Rafif mau minta gendong sama ayah? Ya? Hah? Kenapa? Andi Raffi mau minta gendong Maya. Ntar dulu ya, lagi bongkarin sarung adik ini. Hmm? Hmm? Uh, uh.